pena. За ингээд тоглохоо үзгээд. Ариун л байгаа ойртчихлаа.
It's okay. I'm not gonna hurt you. No, it's okay. 하지 말고 내 안에 있으니까 다 여기 넣어줬어. 사랑하는 저희 가족, 우리 가족, 그리고 한국에 오신 한국에 옆에 가신 한국분들, 그리고 멤버들, 친구들, 여행들, 멤버들 모두 지금까지 You guys are so today in Paris. We are! 세상의 상처가 긴가 두렵고 싫은 걸 알아 내가 떠나버리면
불러보지마 진심이 다르지 네가 행복하기를 바래 그래 난 거짓말도 못하고 더 나오기만 Voittaa sitä. Инверсный зубы поста. 那快去吃麦当劳。你们吃不吃？我也在排队。 자, 가고 싶다고 이제 뭐 들어가야 웃진다. 좋다. 오랑 신내 좋다. 만약 끝내. 不光了，它锅里面那个不光了。 이런 거 좋다 얘 너. 원드런드 벨때. 자, 되게 잘 보다 됐어. 뭐 어땠어? 응. 对，我也觉得挺大的。我靠！但是我印象这个浴室有点非干湿分离，我个人是很欣赏啊。 может там душ их? 有两个厕所。一人一个厕所。没有，就俩，就一个厕所，一个两人一个。 찐득한 것 같아. 이게 그런 히트도 한때 없었어. 못 따라들었어. 벌써 거의 Francis steak. Väldigt det har tycker så tror jag. 축진 좀 있을 때고 거의 있어. 진짜 거의 한자고 있으면 잘되고. 번 줄게.
Thank you. Try. Би Ирландд бас яг нэг юм хол идсэн шүү дээ. Яг юм биш. Яг л манай гулээш байна дөө. Явж дандаа гулээс очдөг юм. Би өглөөдөө би бөгөөрөө ичүүлээ. Улаандарс марслаа л гэсэн. Бим. Буряг манай гулээш. Гэст чири да. Гулээш байлаа. Парис ингээд гадааны үзэсгэлэн болж байна. Хоёр өөр орчинд амьдардаг хүүхдүүдийн зурагнуудыг ингээд тавьсан байна. Монгол бас биш. Хөвсгөл амьдардаг нэг хүүгийнх. Ярамт амьдардаг нэг охин хоёр. That's Mongolian gear. Oh, yes! Одоо энэ Paris Orsay гэдэг музей үзэгч чинь. Yeah, Paris. Тэнд Eiffel-ийн цамхаг харагдаж байна гэж. Тэгээд би харагдаж байна. Өнөөдөр одоо 10 гэж босоод буудаас гарах гэсэн нэг болоод. Хоол идчихэд 2 3 болоод. Одоо тав боллоо. Юу ч үзчихсэн байх шүү дээ. Хоол идчихсэн. It's just so much more forgiving. Yeah. You get more of the background. Ямар ч сан Парист ирсэн нэг музей бол үзчихлээ.
啊，对，这个好像真是。되게 일순밴다인데 예쁜 상품. The Wall Station, inaugurated in 1900 for the World's Fair and abandoned since 1939. It became a museum in 1986. The museum is dedicated to the art of the 19th century and especially to Impressionism. Sur votre droite, l'ancienne gare d'Orsay, inaugurée en 1900 pour l'exposition universelle et désaffectée à partir de 1939. La gare è devenuta un museo en 1900. Sulla destra, l'ex stazione dei treni di Orsay, inaugurata nel 1900 per l'esposizione universale. Presso c'è.